10, koliko sam ja video, ravno, pa i preko 100 evra po primeru. Kompozicija Kapetani koja otvara album ima stihove. Ne vidi niko, boje se menjaju, zelene nestaju, crne se rađaju, plave i žute, u smogu se mešaju, vodama mrtvi pogledi plivaju. Kompozicija priča. Priča nam ptice o čudnim snovima, o ljudima sivim, o zemlji bolesnoj, o rukama mrtvim u šumi betonskoj. Drveni lutak. Ali jednog dana došle su mašine, posekle su goru sa puno prašine, sada na tom mestu gde gora je bila, puno ima zgrada i automobila. Vizija, kontakt. Kada bih imao pesmu, žice da mi kažu kako se nekad ljubilo polako, bez svih ovih čuda što me danas dave, iz mirisa nafte i parfema, kada bih imao priču iz tih davnih dana, vedrilo bi sunce, naša tamna čela, moć jakih mašina uzela bi pčela, tad bih čuo pesmu naših zdravih tela. Naslovna kompozicija Metamorfoza. Metamorfoza, vidim je svuda, zahvata zemlju, reke, mora. Metamorfoza, čovek je stvori, danas da ruši jedno lepo sutra. Mašine niču ko svetovi svuda, gradovi puni od smeća, brda, osvojen prostor, zemlje i mora, sutra nas čeka strašna zora. Ponosni savet. Reč je o jednom savetu gde su mačke i mačori zapravo napravili jedan savet da bi pokušali da shvate probleme koji ih čekaju od nas ljudi. Poče rećat kletve silne, ali tog časa zloga snađe, nešto puče u visini, pogodi ga po sredini, razbeža se mačji savet i zadnje su reči čuli, klonite se ljudskih ruku, krzno hoće da vas suku. Posljednji grad na svetu, posle mnogih muka oživela je zemlja i bit će opet sveća, šuma svud. Ko nikad do sada praznik beše svuda, ljudi se rađaju, biljke rasađuju i još živeće planeta mnogo, mnogo leta. Iz ovih stihova se vidi da je vlada zapravo kompletnu inspiraciju za ovo svoje delovanje, koje je opisano u ovoj knjizi i kasnije mogu slobodno da kažem našao na svom albumu Metamorfoza. Pesnici imaju neko čulo koje mi obični smrtnici nemamo, tako da mogu da predvide neke stvari koje se zaista kasnije obistine. To nerazumevanje o čemu je pričao profesor Despotović je tipično i za vladu. Između ostalih, daću do poređenja, sredinom 80. godina naš sugrađanin Balašević je ispeo jednu kompoziciju koja se zove Samo da rata ne bude i tako ga zapravo predočio i prizvao, da ne kažem, jer nam se posle 5-6 godina dogodio. Problem koji je vlada načela na ovom albumu je, rekoh, jedan od gorućih i opštih problema i ukoliko odete na sajt, na YouTube-u možete da vidite jedan vrlo zanimljiv snimak svemirski, koliko aviona u jednom trenutku leti iznad 10.000 km gore, a mi ne možemo da ih vidimo od oblaka, to je nešto što je zastrašujuće. Ukoliko se zaista načne taj ozonski omotač, doći će u veliki problem između ostalih i zbog toga. No, ovim albumom vlada nije završio svoj muzički opus. Svega godinu dana kasnije on je napravio svoju prvu akustičnu muzičku skulpturu koja je davala vrlo čudne i zanimljive zvuke. Kasnije usledio čitav niz tih skulptura i počeli su zapravo nastupi. Vjerojatno su ga ohrabrile kolege koje su bile mnogo poznatije i slavnije u tom muzičkom segmentu, te usvorišeno neke nove muzike. Pred svih tu bih pomenuo Vuka Kulenovića, našeg velikog umetnika koji je, kao i vlada, nepriznat u ovim prostorima, ali zato u Americi ima ugled kakav verovatno nijedan, možda čak i evropski savremeni muzičar nema. Zatim Zoran Hristić, jedan od najvećih kompozitora u prošlom veku kod nas u bivšoj Jugoslaviji, pa hoćete u Srbiji, i Darinka Matić-Marović, poznati dirigent koja je samo u Njujorku u svojoj karijeri do sada dirigovala preko 100 puta. Svi oni su bili fascinirani onim što su čuli kada su ili došli kod vlade ili vlada to izveo. Darinko Matić-Marović, mislim da jedina nije bila ovde, ali ispričat ću anegdote dve, zapravo jednu, dva velika već pomenuta umetnika
Zoran Hristić i Vuk Kulenović, kada su posebno svaki došli kod Vlade da vide i čuju tu novu muziku kojom se Vlada bavi sa svojim akustičnim skulpturama, oni su došli iz pretpostavljena radoznalosti. Obojice su ostali po 7 dana, dakle nisu odlazili kući. Lično sam doživeo jedno ushićenje našeg najvećeg pevača, koristim ovu priliku da vam skrenem da se sutra pojavljuje i njegova nova ploča, Zdravka Čolića. Kada je došao gore kod Vlade, na uslovno rečeno jednu, došao je pun negativne energije, ima velikih problema, privatnih i tako dalje, gdje sam prisutan tom razgovoru Vladinom i pokušaju da iz njega izvuče tu negativnu energiju i pomogne mu da pozitivno razmišlja i deluje. On je, kasnije kada smo otišli, lično meni rekao da je to nešto što on u životu nije doživio. Evo ovih dana je, moram ti kažem, najavio čim završi promociju ploče će ponovo doći, jer isto osjeća sam da ima puno toga negativnog u njemu. Vlada je sa ekipom mladih muzičara održao nekoliko koncerata na svojim akustičnim instrumentima. Imao sam prilike da budem na većini od njih, ali ono što sam doživeo na probama koje su bile x puta bolje od svih tih koncerata, kojim su oni koji su pristali njima bili oduševljeni, zapravo još jedno dokazao ono što je nama svima poznato, ali o čemu možda često ne razmišljamo. 60. godina svi smo ludovali za Beatlesima, za svom tom muzikom iz 60. mada se u to vreme kada se učio ruski jezik i gotovo niko nije znao engleski. Ali je upravo to ta energija o kojoj mi nismo bili svesni. Sada kada smo u ovim godinama, jasno je da je zapravo muzika čista energija. Želeo bih da Vlada nastavi sa pisanjem, ali i uporedo sa muzikom. Vlada je sa svojom muzikom koju izvodi na akustičnim skulpturama nastupio 2 najznačajnija hrama muzička u našoj zemlji. Prvi je sinagoga i drugi je Kolarac, u kom su tokom njegovog postojanja u ovoj državi nastupala sva najveća i najrelevantnija imena iz takozvane ozbiljne i klasične muzike. I još privatno na kraju, želeo bih da, ukoliko bude imao vremena, između pisanja 2 knjige, snimi jednu ploču, jer sam imao privilegiju da čujem kako Vlada izvodi, odnosno peva tradicionalne ruske pesme. Ja mislim da je to nešto najbolje u svo poštovanje svega ovoga što je Vlada dao do danas muzici. Dobro večer svima. Bilo bi potpuno s moje strane ružno da ne kažem da koliko god možda će neko kad to da pogodi, srpsku kulturu u najboljem smislu, pogotovo u Vojvodini, su činile izbjeglice. Ako se malo bolje zamislite, uvijek je neko od negde ovde prvo stigo i ako je izrodio decu, oni su uvijek bili ukorenjeni u izbjeglicama. I nije tako davno, kada je cela Vojvodina bila jedna prazna pustinja, napuštena, i onda je neko odlučio, bežeći sa Kosova, sa Arsenijem III, a mnogo toga se dešavalo pre toga, da je, kada je Arsenije došao ovdje, već zatekao oko 200.000 takvih izbjeglica. I nama su usta puna tih izbjeglica. Ja bih večeras vam skrenuo pažnju na jednu devojčicu koja je 1918. godine bežala iz Rusije. Ta mala devojčica sa svojim roditeljima koji su pripadali ruskom plemstvu, ostavši bez igde, ičega i ikoga, je stigla u ove krajeve i na našu sreću evo Vlada koja je osadljen od jedne izbjeglice. Gospođa ovdje. Danas ima 95 godina, 2 sina, mnogo unuka. I kad sam prvi puta počeo se bavim Vladom Labatom, postao sam zbunjen u jednom momentu kad sam gledajući jednu sliku, rekao sam, pa znam da si se bavio lagaštvom, muzikom,
neki život nas je spojio već decenijama. A kad si počeo da slikaš? Ko to nije imao slika? Kaže, ma što si potpisao? Kaže, nisam ni potpisao. Kaže, molim te da mi objasni čemu se radi. Kaže, to je slika mog ujka. Bio sam potpuno zbunjen da rukopis ujaka Vlade je isti. Tad sam prvi put i naslutio zapravo u Vladinom životu ta umetnička crta izgleda dolazi po majčinoj liniji. I onda me je počelo zanimati čime se zapravo on bavi, nekim specijalne okolnosti su nas zbližile i polako sam počeo da otkrivam. Moram vam priznam da sam najviše otkrio bačenih stvari u radionici, kanete za otpadke, negdje zgurano ili neko je to ukrao na ovom pijaci. Tako da, Vladin život je u moj život ušao praktično iz nekih reslova. A ja sam bio zbunjen, a malo je ljubomoran, pošto sam to i do danas, da ono što je on bacao, ja nisam znao ni da smislim, a kao da nešto probam tako da napravim. Zapravo što je osnovni princip umetnika, onaj ko zna da stvara, on ne čuva, on stvara. Mi oni koji ne znamo da stvaramo, mi se bavimo njihovim reslovima. Tako da je u ovoj knjizi mnogo reslova, koje Vlada uopšte nije ni znao da postoje. Zašto nije znao da postoji? Pa on je uvijek bio zauzet sledećom etapom, bio je zauzet novim stvaranjem, novim iskušenjima, novim pomeranjem svojih granica. I normalno, kada se to redovito bavite sobom, izazovete zavist nas koji ne znamo da radimo. Tako da, na jednoj strani, dok imate ljude koji hvale Vladu, ima i onih agresivnih koji ga pljuju. Međutim, to je jako dobro. To potvrđuje kvalitet. I potvrđuje oni koji to naprosto ne znaju da bolje rade. Svi oni koji ništa ne znaju da rade, oni vrlo rado pljuju, ono i stare narodne, kad uprete prst na nekoga, 3 utiru na vas. I došlo je neko vreme kad sam tako sa prijateljima sedeo i pričao i kad su postavili Vladino delo, život, način komunikacije, bavljenje sobom i drugima u pitanju, onda sam počeo da razmišljam, da vidim zapravo šta tim ljudima smeta. Nije bilo teško da otkrijete šta im smeta. Sterilitet duha. Ništa ne znaju da urade. Ali ako nešto znaju da urade, to je toliko minorno da misleći ako podcene Vladino, njihovo će postati veće. Nije postalo veće. Ja u toj situaciji, da li sam trezveniji ili uplašeniji, ne znam. Probao sam na to sagledavam, na sebi priznam da ne znam, ali sam dozvolio sebi da se izložim njegovom delu, ne bi li se oplemenio i ne bi li koliko toliko učestvovao u jednom životu koji je nesebično dao sebe. Moram da vam kažem da sam poprilično profitirao. Pa ako ništa drugo nije pobedilo, egoizam sam zadovoljio. I sve ovo ne bi se desilo da nije bilo našeg prijatelja Dragana Kojića, direktora biblioteke, koji je dozvolio 2000. godine da Vlada se prvi puta javno, na jedan vrlo originalan način, kao predavač jednog serijala o Fruškoj gori, se pojavi i ispriča 10 od 6 sati, što sam se posebno divio. Doduše, on je Rus, može da izdrži sledeći 6 sati. Ali je bilo jedna sjajna recepcija. I ja sam tada stvarno pomalo bio zbunjen, a i malo oduševljen, da pojavljuje se sve više ljudi koji hoće da uči, pa makar i ne zna da stvara, a zna da se divi. I tad smo se dogovorili da ćemo objaviti knjigu, normalno to se nije dogodilo zbog raznoraznih okolnosti koje su ova zemlja našla. A ja kao teolog sam onda odlučio se držim jednog teološkog principa. Kada nešto nemoguće, krenite najtežim putem, sigurno ćete uspjeti. Tako da verovali ne, ono što je mama Olja zaboravila ili nije uspjela da uradi, ovom Bajevu sam izbio čekić iz ruke i stavio sam olovkom. I nastala je knjiga. Mučno, teško. Ali nije bilo problem kod Vlade da ne uzme olovku.
bilo je teško nešto da propriča i svoje najdublje intime